Kamite yalle bahaya bunge akaunti ya Meru Ruari ni retete ripoti kila mbunge koni nende aritungo ba traffic marshal na arakuringana na ripoti kona ni about ande kwa badirikari akaunti ya Meru na ibende kireto nende kwebelwo na bo MCAs ne bawugete baina byege MUBANGO yonenkanira bongambe mwekire obora muchie rene ndete go chombo ntobrobo wete BATAKURUKIA nembunge nibungelete mbecha chiondeira chedrete ikyadorero barabara kile ward kiti fad ni chedrete nende ikyalo lawana yuko ke Mibango ya MTF mudhuri murioki na uturinga nachio Muthenya na ura kamiti aliba itongeretwe ni MC wankuena na mati makasi nombete kuleta ripoti kukurukira abisa baria gavana mwikora mwangaza andikite na kubeta traffic marshal. And further, the committee noted that the residents of Meru have been charged for the offense of obstruction, which does not exist in the Meru County Finance Act. Then that the matatu and taxi drivers within Meru town have been intimidated and harassed. Na kulingana makasi awita ndababa batebiri ko tabagita ngo inde na mutirijo kangangi nondo batekurukirita mutaratarajo mwangaja kuandikwa. Mbele tuka the officers operating within the town as traffic marshals being dismissed with immediate effect. Kana itingowe baba kuitangowe ba traffic marshals bari itangowe giutate na sheria. Kwao ibeberwe mara moja. Kumaruare antoba Meru na antoba matatu na ba taxi ubati go tiriti kento ko to traffic marshals ya illegal outfit na antoba njirene kinyume cha sheria na bwabathikira na bukendo KUNENKANIRA kinya chiringi na bukeja guita matatu no gwa anaben bakare we impara so ogo gwa tu mukora bizo gutwa traffic marshal batrite urato trita mekora ira iya nkuna umashinani kana mikoro resumbura antu taunini utumba kwandikwa ugorwa kuruga chai ucoka wita kwewa nguge enforcement officers baraba bwikuda by trained nontu nukumenya enforcement act ne kuga no mwanka officers babethre by trained na nkuruki enforcement in ARITI nguge bayo baraba ritangu geu ya ku enforce sheria ndene town manto kwandika tora barene uka kwandika traffic marshals roka atu bikibiki atu batena yu training yabona mheshimiwa ongea ugao wabanekera bikibiki bageta witie mbeca njirene bageta bakera muntu kinyambere nye tukurukire ngare ku wandike baruga ekuwa sore wachenia uno were nyanjanji ko uone ndi kwa njanji uka MCA amna bubu MC baba kiaria baugite nonto bakuthuria muno kona gavana Meru kana mwangaza agita mature na koja na ng'ombe na mwankira nandi county assembly ya Meru etamukurukire mutaratara jo mwega jira ng'ombe itiketho ikiejanwa towire ituretero policy u gavana Kawira mwangaza with wisdom or lack of it atareta policy u number 3 process and distribution na tenende ikan distributwa live animals iriko ira lakini ruare it is so shameful kona governor to na ara okare na kaiwate via menye ndra maira tu ote o moete by the way etere tu eta ichie gra yo kone na ara meraku kenda andro sympathy ke wananchi eti kawa to ko aya nambi ko aya na ng'ombe na adu to kumona na area sentiment aleta kunengania ng'ombe itena policy na kiuga nyombe itu amukurukiri ote policy to mukurukiri ti nyombe ji ande after kona manto ja kuma to kumona itetie ngari ne askari kware merete akiuga akagwati na ate gwati roire nande to gatura kuthioro nkwaja lakini tugire tole assembly mbere mbejo chitanguge no mwanka ithire policy ya kuona nege itanguge lakini omoma ote policy athithetie ote policy areto assembly ko to tuma ko project ethigare kinto kira othithia ni irigo na ikinyume sheria na bati kugwato na inyaka ingerwa na inyao ntobu ibungani nyabungwa bakumimpeach tikana ala rangeto najo kwenda kugona kwenda kuunga chia wetu o transport no monga tukeja na njira irega atuma turigeria barabara yu tikeja kuthithwa tontu ikathithwa itena mutaratara baunkumania barabara tole munya kuthitheria antu beto kulingana na gwira ne brato aberite na barabara ile twakurukitie amana jajo onde nandi MC orirorera urani mukorigite mathuja barabara ethonyo gichumirie na kugati gavana wa Meru na baringite kathanju na kweberia mbeca ire robati kuthithio barabara kuita MUBANGO na MTF onto bara gita ketho agreta ro aria mbunge ya Meru kuiba kurigirio ntububu kwena mbeca iria wana MCAs bekirite kenda ithithia barabara chief officer kana ora we acting chief officer
wa mugunda mbeca iu cionthe nara directly ciita ki MTF kuringana ora engineers bakuga mweshimua ariringirwo thimu imwe mashinani atakuthithia njira kuthingata barabara era ugite thithwe gukaitiumba kuthithwa no ntukwina directives irio kuma kire executive mbeca ciita kire MTF nani ankwenda kwera wa mugunda ucio na nthikire mzuri sana next week imbejete na motion ekurigiria mbeca cia barabara ciita ki MTF mbeca cia barabara itea transfund turi assembly taunda gete milioni 8 cia kuthia barabara lakini mbeca ciothe na antunyire na bekera ki MTF koguo antu akwa ambitie barabara tije ngabarengera ninga ngabera betwa kagire Kawira onto Kawira na tutinye mbeca neta keni na aria ari bairia mbeca iji na turenkere kebiere inyagira turekete ki department health na ron kona list yumete ya ni project iri kathithwa na bado tu MCA tutugite project ithithwe no wengo Kawira na Kawira mwangaza arotwa kinya thai na mero yetu ro mikinyitie o mikinya raja o tukinyanga buru o kinyanga mero yetu o kinyanga mbeca cia mumero mwankana ndi bado turiuga Kawira gokana utwekanya tucoke mero aretwire nkiripotera World TV Betamuthuri Muriuki.